Türkiye başqalası Ankara'da 13 saat. İsəlmisiz muhterem tınlauşular, bugün 2026 yılının 30 martı Düşembe. Siz turdan efirde Türkiye Avaz Radyosu'nun tatar tilindeki tapşırılarını tınlaysız. Bugünkü çıkarılışta soňgy haberlerden son teatr yoktulukka Nurga ilte programması bilen fenler doktoru Yusuf Altınışık äzirlegen Noğayşe nasihatler yazmasını taqdim iterbiz. Soňgy haberler bilen başlaýbys. New York Times gazetesi haber etýänçe il başy Donald Trump Iran'a qarşı jirüst operasiýalary variantlaryny qaraganda AQShyň yüzlegen mahsus operasiýa askerleri ýakyn künçygyşga jiberilgen. Elite bölükçeleri tübekke köpden tugul urnaşgan ýakynça 5000 diňgiz pehotaşysy hem diňgizçisine goşuldy. Şunun bilen bu tübekdägi AQSh harbileriniň gumumy sany 50 000den artdy. Wakaletler aşykdan-aşyk eglan etilgen konkret missiýa bolmagan, lekin mahsus birlikleriniň Iranyň Isfahan atom tüş qurulmasyna ýeki Hark utrawy neft terminalına yöneltilgen operasiýalarda kullanılırga mümkinligini bildirdi. Soňgy harbiler jiberu İsrail hem Washington arasında İran ýogyntusyna qarşı turu hem strategik ýokdan mühim bolgan Ormuz bugazyny saklaw maksatyndan harbiy koordinasiýanyň küçeýgen wagtynda turmuşga aşyryldy. İran 28 fevraldan birli 7 Garab ilindägi AQSh bazalaryna hem mühim raýonlarga kim digende 5471 raketa hem dron hüjumy ýasagan. Birleşken Garab Emirlikleri iň köp ziyan көрgen il. Anda 414 ballistik raketa, 15 kanatly raketa hem 1914 dron ýok etilgen. Kuveyt 309 ballistik raketa hem 616 drony ýok etýägi turunda jitkerdi. Bahreyn saklanyw güýçleriniň gumumy komandalygy şol okşarda 174 raketa hem 391 dronni täsirsiz hale getirýän bildirdi. Katar saklanyw ministrligi ilge ýöneltilgen 206 ballistik raketa hem 93 dron hüjumy turunda jitkerdi. Yordaniýa harbileri konflikt wagtynda 262 raketa hem dron hüjumy tirkelýän bildirdi. Soğut Arabistany öz territoriýasyna kim digende 52 raketa hem 100.006 dron hüjum ýasalyny habar etdi. Amanga 19 dron hüjumy ýasalyw turunda jitkirildi. Donald Trump Iran'a qarşı askeri operasiýadan soň şiratyndan Kubaga kileşegini bildirdi hem Karib diňgizi buýunda urnaşgan bu ilniň ýakyn arada jimirileşegini farazlady. Trump ýekşembe günni Washingtonga baruşy il başy çykyşynda jurnalistlerge ýasagan bildirүүnde şiratdagy il Kuba bolaşak diýdi. Trump Kubany butalşyk diýip atagandan soň bulay diýip dowam etdi. Oňaşsyz döwlet hem şiratda alar bolaşak. Kıska wagt içinde ýygylaşak hem biz soňundan ýardam etүү üçin onda bolaşakbys. Kubaly Amerika halkyna ýardam etүү üçin onda bulaşakbız. Trump New York Times gazetiniň Russiya neft tankeriniň Kubaga kirүүne ruhsat etleşegi turundagy haberine beýle sorawga bu meselede bir kıyınlyk ýok diýip jogap berdi. Kimningdir bir karap tuly neft aluwyna qarşı tügülbis, çünki alarga ýaşarga kerek. Eger goýsyda bolsa il hazır Kubaga biraz neft jibergeteli eken Russiýa ýa-ki başga ilmi menim üçin problema tügül diýip söýledi ol. Jirli selametlik saklaw türkümi maglumatları boýunça Künýak Kordofanda Sudanyň harbileştirilgen operativ ýerdam güýçleri tarapyndan ýasalgan artilleriýa hüjümlerinde kim digende 14 tynyş kişi halak bolgan. Sudan tabiplary şiltere Dillin şäherinde turak ýurtlar utga tutulganga halak boluşlar arasında 2 hatyn kız hem 5 bala boluny jitkire. Hüjümde şulay 23 kişi yaralangan. Sudan armiýasy hem operativ ýerdam güýçleri 2023 ýylynyň aprelinden birli dowam etýän watandaşlar soğuşynda bir-birsine qarşı hüjümler uyuştura. Ol distelegen 1000 kişinin gymyryny üzdi hem ýakynça 13 milyon kişini ýurt jerinden mahrum etdi. Bu motunuşluk saklaw güýçi gaskeri Künýak Livandagy Çitel Kusayir awly ýanynda Livan wagtlyça missiýa güýçleri pozisiýasynda şartlaw näçesinde halak boldy. Tagyn bir gaskeri awır yaralandy. Bu wagtlyça missiýa güýçleri ýasagan bildirүүnde şartlawnyň şyganagy elige bilgi tügülligini hem wakyganyň şartlaryny açyklaw üçin tekşirүү başlanyny eglan etdi. Missiýa biremlikleri Izrail bilen şik buýundagy kerinkilikni küzetүү maksatyndan Livanyň künýagynda urnaşdyrylgan. Bu tübek soňgy wagtda Izrail güýçleri hem Hizbullah arasındağı berlişlerinin meydanına öwrildi.
Израиль полициясының Кудустегі Латин патриархының якшәмбе гыйбадәте өчен изге кабер ширкәвенә керүенә комачаулауыннан соң халыкара ризасызлык арта. Христиан җитәкчелеге уртак белдерүләрендә моны җитди хокук бузу буларак бәяләде һәм гамәлнең ачыктан-ачык мантыксыз һәм урынсыз булуына сызыклады. Анда бу карарның гыйбадәт иреге, рациональлек һәм изге урыннарның статус-квосына хөрмәт принципларыннан тайпылуны күрсәтү әйтелде. Бу соңгы хәбәрләр иде. Театр яктылыкка, нурга илтә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында Козак театрына нигез салучыларның берсе, театр остасы, сәнгатьче Сәрали Кожамкулов турында аңлатырбыз. Кожамкулов театр ялкынын гомер буе дөрләтеп торган кабатланмас шәхес. Аның тормыш юлы даланың уртасында кечкенә көтүче баласының хыяллары белән башлана. Милләтнең сәхнәдәге каһарманына әйләнгән бу тырышлык хикәясе барыбызга да илһам бирә. Гадәттә, зур сәнгать әһелләренең балачакларында сәнгать чагылышлары була, ләкин Сәрали Кожамкуловның хикәясе бөтенләй башкача дәвам итә. Һәр нәрсә 1896 елның 5 маенда башлана. Карабалыкның очсыз-кырыйсыз далларында 13 авылда туа ул. 7 яшендә иптәшләре белән кырларда бәрән һәм сарык көткән вакытта дуслары аңа Сәркә кушаматын тага. Халык телендә Сәркә көтү башында булган кеше, литер тәкә дигәнне аңлата. Ләкин кечкенә Сәрали бу исемне яратмый, аннан көлүләрен уйлый. Әнисе Айкүн исә аны түбәндәге сүзләр белән юата. Бәпкәшем, киләчәктә егетләрнең Сәркәсе, лидеры булудан да зуррак хыял бармы? Тормыш аны яшьли сыный. 1907 елда әтисе Кожамкул үлә. Эчендәге уку дәрте сүнми, ләкин абыйлары аның укуына каршы була. Сәркә бирешми. Өеннән качып диярлек юлларга чыга. Бүген Русия ишегендә урнашкан Троицк шәһәрендәге мәшһүр Вазифа мәдрәсәсенә сыена. 1917 елда зур империя таркалганда ул укуын тәмамлап авылына кайта. Кулында каләм түгел, сабан була. Җир эшкәртә. Ул елларда берәү дә бу егетнең милләтнең сәнгать хәтере булачагын чамалый алмый. 1919 ел аның тормышын кискен борылыш алдына куя. Ватанны сөюе аны Костанайда Алиби Жангелдин софларына китерә. Ул үзе теләп киткән партизан була. Фронтларда атта йөри, дисциплинасы белән һәркемнең игътибарын җәлеп итә. Хәрби белем алу өчен Оренбургка җибәрелә, ләкин язмышның аңа бүләге була. Русчаны белмәү аркасында курсларга кабул ителми. Бу киртә аның алдында яңа ишек ача, Татар педагогика институты ишеген, ләкин биредә хасталанып укуын калдырырга мәҗбүр була. 1923 елда Костанайда мәхкәмә инспекторы булып эшли башлый. Алдында досьелар, мәхкәмә эшләре һәм канун маддәләре була. Ләкин Сәркәнең рухы ул салкын коридорларга сыймый. Һәр уңайлы очракта театр репетицияләренә йөгерә. Эчендәге сәхнә ялкынын инспектор төгәллеге, ләкин сәнгатьче дәрте белән саклый. Бу кызыксынуы аны сәхнәнең иң яшерен урынына, суфлер кабинасына кадәр китерә. Профессиональ карьерасына төп рольдә түгел, репликаларны пышылдаучы тавыш буларак башлый. Сәхнәгә беренче адымын 1922 елда Мухтар Авезовның үлемсез әсәре «Әнлек кәбәк» трагедиясе белән ясый. Далалар партизаны һәм мәхкәмә инспекторы хәзер инде сәхнәнең тылсымына тулысынча бирелә. Тормышының иң зур борылыш ноктасы 1925 ел була. Кызыл Урда шәһәрендә беренче профессиональ Козак театры төзелгәндә Иса Байзаков һәм Амре Кашаубаев кебек зур шәхесләр белән бергә аны да чакыралар.
Серке бу театрның һәм актеры һәм дә беренче режиссеры була. Ул сәхнәгә чыккан мизгелдә тамашачы залы туп-тулы. Үзе язган «Алдау» исемле әсәре белән зур алкышлар казана. Ул чып-чын актер иде, сатира аның иң көчле коралы булды. Ул үз көченә ышанган ришвәтче полиция хезмәткәрләре һәм хәйләкәр полиция башлыкларының битлекләрен сәхнәдә төшерде. Акчадан башка бер нәрсә дә уйламаучы комсыз байларны осталык белән гәүдәләндерде. Халык аның бу пародияләренә эче катып көлде, ләкин шул ук вакытта җәмгыятьнең ачы хакыйкатьләрен һәм кырыслыкларын да күзәтте. Серке Кожамкулов сәхнәгә булган тугрылыгы белән дә танылган. Ул Эспәмбәт ролен нәкъ 50 ел, дөнья малына табынган Карабай ролен исә нәкъ 40 ел буе сәхнәдә яшәтте. Җырчы Күләш Байсәйтова кебек зур шәхесләрне ачты, аларның остазы булды, яшь талантларның кулыннан тотты. Аның сәнгате театр сәхнәләре белән генә чикләнмәде, ул сәхнә тылсымын ак пәрдә һәм зәңгәр экраннарга да күчерде. 1930 еллардан башлап Казак киносының беренче адымнарында аның имзасы бар иде. Аман geldi, Рейхан, Аналар хикәясе һәм Канатлы җыр кебек күп кенә фильмнарда онытылмас рольләр тудырды. Яшь казак киносының формалашуында иң алгы сафларда урын алды. Бу зур хезмәт, сонсыз бүләкләр яулады. Социалистик хезмәт каһарманы исемен алды ул. 3 тапкыр иң югары бүләк булган Ленин ордены белән бүләкләнде. Шулай ук Октябрь революциясе, Ватан сугышы һәм Кызыл байрак орденнары иясе булды. Дәүләт бүләкләрен алды. Ләкин аның өчен иң зур бүләк халкының бетмәс-төкәнмәс алкышлары һәм бүген бер шәһәрнең театрына аның исеме бирелүе иде. Соңгы сулышына кадәр театрны икенче өе дип белде һәм эшләргә дәвам итте. Әнисенең улдыгасы чынга ашты. Ул казак сәнгатенең сәркәсе булды. Бер кешенең эчендә сәнгать ялкыны яна икән, ул ялкын бер көнне үз юлын табачак. Серали Кожамкуловның хикәясе бөтен төрки дөнья яшьләре өчен кабатланмас үрнәк. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубызның бүгенге чыгарылышында театр остасы сәнгатьче Серали Кожамкулов турында аңлаттык. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Театр яктылыкка, нурга илтә. Nogayca nasihatler. Bek sıylı tınlavuşlarımız buyuma korşalagan em saklagan bar baresinde haberlasamız. Biz Allah'tı körmeyimiz. Tek sıfat em kasiyetlerini yaratkanı mahluklarda aşık betten körümüz. Yaratılganlarga karab Kudayımız Rabbimizden neşe öneri bar bolsa berisini bilemiz. Onu bizge bildirgen önerilerine bari Esmaül Hüsna deb aytılgan. Yaxşı atlar manesine kelgen so önör sıfatlar, mınlagan sanavga bargan. Su atlardan bir evi em, Hafiz degen at bolgan. Öz tilimizben açsak, apız degen söz bolgan. Hafiz degendin manesi Allah'tan er bir zattı,
korşalavı kasında saklaganı bolgan. Körgönümüz nav alemde, kudaydın er bir zattı, korşalav em saklavının neşe körümlüğü bolgan. Haktın hafiz atını, tapmanemen tanuga, mınlagan misal bolgan. Endi tömönde aytılgan misaldi, koldan kelip eğer etiyek bolsak, kudaydın ne derece korşalavşı bolganını, em er zatlı saklavını erü etip anlar edik. Terek, şeşek ölenlördün türlü şeşit togumundan bir uğuz kolga alsak birbirine eş okşamaz sosu el bir ösümlüktün birer kişkey kabı bolgan so şekirdek togumlardı ol bürteköy sandıklardı uslap karangıda bir basına kıymatsız yansız eşsiz toprakka serpip üstlerini yapsak, sonu ölçemsiz bolgan, eş bir zatlı bilmegen, kayerge betin bursak, sosu betke ağıp ketken, bulanık bir sumunan, berisini sulasak, Artından em er sene tirilgendin bir meydanı yazlık vaktinde kelip sosunlarga karasak, sur degen boruga üpürüyök üykön melek, Hazreti İsrafildey köktü kürlötkön malektin, aynı surga üpürgöndöy yamgırga bakıra berip, yer astına kömülgön sosu beri şekirdekke ruhlarını üpürgönde, filizlenip, sümbüllenip, yanlanganları vakit, so togumlarga karasak, birbirine karışkan, birbirine okşagan togumlardın berisinin Rabbimizdin saklavışı, em korşalavışı atı bolgan hafiz tecellisi aslında noksansız, em yalnızsız, eş bir evinin mıtılmay, yaratuşu Allah'tan kelgen tiril emrine tapmanemen uyganını gözlerimiz ben körör edik. Sertgenimiz so togumlar emirge itaat etip er bir evine yan kelip yerlerinden kımırdap berisi em topraktan baslarını şıgarar edi. Mine sosu mucizemen, bilip körüp isetken, bir maksatban tilegen, bilimli, tagı on bir hikmettin parlaganı, bari gözgö görüner edi. Ziyadası er bir zattı saklagan, em korşalagan yaratuşudun, er bir evini eş yoytbay, em mıtbay, berisini kaytadan, tiritkeni aşkere, tapmanemen körüner edi.
Kudayımız Rab Allah'tın korşalavı, saklavının, beri şetsiz tögörögü, yalgız togumlarda kalmay, erzatlarga sozulgan. Hatta Ademlerdin etkeni erüb olsun, yaman bolsun, neşe kullugu bolsa, olarga em ozup bargan. Etkenleri beri kulluk, em isler neler bolsa, Kudayımız Rabbimiz olardı em saklagan. Mine nav hakikatı Kur'an'daki bir ayet ben Allah bizge bildirgen. Erkim zerre ağırlıkta bir kayır etken bolsa sonun karşılığını görgön. Erkim zerre şer islese ol em karşılığını görgön. Demek Allah etkenimiz neler bolsa berisini saklap, korşalap, savlay defterlerimizge yazgan. Kur'an'daki navmanege eğer şahat tilesek haktın sonsuz küşümen yazganı üykön kitap nav kainatka karaganda korşalavdın, saklavdın, bek azamatlı em bekken baska neşelerini milyonlagan misalini görüp hayran bolarmız. Allah bizge nasip etse bek üykön em bek teren em bek bilimli alimlerden söylөгönü manelerge aldığımızdaki yumada devam etermiz inşallah. Sağlıkla kalınız. Noğayça nasihatler. Muhtaram tamaşar, Türkiye Ovazı Radyosu'daki Tatar türündeki topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programda her gün Türkiye hem Kazan vakıtı bilen gündüzge saat 1'de 16 metrli kıska dolkının 17.615 kgs ışlığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilen 3 tapkır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna Tığla koşuntasından Voice of Turkey What East Radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Kazan vakıtı bilen saat kişki 8. ortada 42 derece künçağış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapkır w.trt.dinna.com internet sahifesi aşağı What West Radio kanalından tığlayasız. Әлеге biz sizin bilen sağlaşabız, efirde kilesi uçaşığa kadar.